talo fatu telefola radio Samoa le nei taiao, usmel fa afonga o talo les farele. E ono fesoa soani le fausio le se fulu a fe fale fowi maangele au kilani ile uti o le sapalai o fale. Peitai, e ono no fo ia le au mau mea matau ngata ai. O yele popo lengo le ato e tupu le mea na tupu mua le vaitau le a feiva se la wono se fulu. Le a fo ina tina e aino fuanga e pe o Ponsonby ma Greyland, a o te le ina yeitangata Pasifika i ono vaitau, mai wai ina anga i mai mawha mautu i maangele ma o Tara. O le wafa ngā solo le vaenga mua fuanga le malo e suia le lua afe fitu se lawo o na fale o loo i maangele. E ala i le fausia o le se fulu afe fale fou, ma o le au fa inga e au fiei fale o le malo fa apea fale fa tau. O Beta Drive le olo tau la i ei ngā luenga. Ma o yele polenga o le toe una i ese o ainga Pasifika, masanga o atua i saute, ai mau ele au mau mea lea no fuanga. Mai le Monte Cecilia Housing Trust po le provider au tu o fale lea no fuanga wo lato fa alia foi, o le tūlanga lea o le au o iai, o le anga i mai o le au mau mea po i lato o lo ngā whātia fale whaatau, ma maua fale nei mangele. Ma mai a Bernie Smith o le polesili o le Monte Cecilia e tala le tio ni usila. E le o ngā whātia e tangata o lo nofo i mangele o lo ofia mauani o lato o fale whaatau mō le ulu i taimi. Le valu se lau wafeta la i le iwa se lau wafeta la o lo iai. O le tele o fale o lo fausia i lalo lea polo kalame o le tasi ma le lua potu moe ma ele o whaingofia i le toa tele o ainga Pasifika toa tele. Wha miliona le tau o vaila au mo tui MMR wa uma soi au ngai ma o leana la fo ai uma i le masina talu ai. O le ufa iloi min stal soi fo maloloina Andrew Little o le masino mati o le tausanga talu ai na tau fia i mose taimi le tu mau. Le whaasolo le tui o le MMR po le tui o lo whaia e puia mai ele mi sela, mami ma le rupela, ma o se whaai unga na whaia, ina ua maua mai le tui o le koviti. Ewi o leana toi a mata ya Novema lua afe luas fultasi, beita isa ave laval wha mua e whaasolo tui o le koviti, ma o le mafua anga lea o le wha o ngā ino le vaila au. Ua fesilingi ai le so upo le soifua maloloina le National, Shane Retty le minstal soifua maloloina, i le la fua i o nei vaila au. Beita i tala li minsta, e le i mawhai le system ale matanga luenga o na whaamalia ina mea uma a o aveile wha mua i tui pui o le koviti. E se mai tui 5 miliona wa la fuai, tu ua ia fo i reti ana nafi po o le isi lua vai aso o le a la fuai e le isi 5 miliona o tui MMR expire. Masalo mio le fitu se lau kilo kalama o cocaine maa wele vaingo tiu te tauranga na wha moe e ave se isi atunu. O la solulu whailo mai e ilvaengo tiu tele mau o fuala au whaasaina, ma o leu ta tele le wa mau e tutonu le atunu. O nei cocaine o lo a fifi peini poloka, ma na sauma le vaala o loa na tu ua Amerika i saute ia Januari. Whaatu saina le tau ato o nei cocaine, lua se lau valu se 10 miliona pe a whaatau. Iso esu engai o mai ana nafi, ua masalo mei o lea na whawhau e ui mai i nei. O le mauai o nei cocaine, ua sauai le lua vai aso talu ai talu o na maua foi, le ono se lau se 10 kilo kalamo methamphetamine i le malaiva alele au kilani. Ua toe whaasao mai e le Wellington Water, le taimi sao na le toe mauai le fluoride i le suavai maua Wellingtone. O le anangi e reporti ana nafi, wa le fia po le nu o porirua, Abahat ma Wellingtone. I le longo ino i lato i le whai unga le pulengo suavai le e whaapea na le to e maua se fluoride mai le aso valu o Februari. Peitai, i le whanotanga ana nafi le laulau a whono o le Wellington Water, na tau tino i le taita i whono ia Linda Carroll, e le isa o le aso na tau mua mai. O le ana a mata le to e maua se fluoride mai le masino me o le tausanga talwai. I lea whaasaonga, whaamanino o taita i whono lo saonga le mupele vai tau mawha e ui, o lea ele i eise fluoride maua i lea periota. O se whaamalam la manga wa toi whaalia i lava le taita i whono le whaanoa noa ma ua whaatonu ina nei se ngāi o inga vave esu e atilia i le nei mata upu. O le soe fola sia i le komiti fuafuang o le toi vave whaalelei o le no fuang o lo sawai le fluoride whaatasi ma le suavai maua. Matala mulimuli, tua le anga le whaamana tuino le St. Patrick's Day ana nafi Dunedin, ina ua avele to alua i le whale mai. Ma ua le toi whai a fo i o whai ngā pāti mai nunga le to a tele o talavoua o onga le University o Otago ana nafi, a o whaamanatu le St. Patrick's Day.
O le toʻalua na awe le fale maʻe whaapena paʻu mai lunga o fale sa whepe e iai. Mai le St. John Otago Southland, o whai ngā pātine na toi pisi toi ma ambulance i le taimi o loo tau whaasoa le au whai ngā luenga. E sa mai tangata manunua o loo so e ina e leo le mūna a mataina e nisi o i lātou ana na while tae au, a o iai inu ngā awa. Wo o se māsani I whānawa o ngā nei tau sangata I tasi whai ngā pāti ma whianga pe a whaamanatu le St. Patrick's Day. O tala nao le tae au, manuia le nei aso.